Baš je danas lijep dan. Idem prošetati svoj Samsung Galaxy Z Flip 7. Neće se upaliti. 100 gromova, rekao bi Zagor. Baš je danas ružan dan. Dan će ipak biti lijep uz Samsung mobilni servis. Nazvat ću ih na 072 SAMSUN. Nedugo nakon mog poziva, Samsungov tehničar dolazi na moju lokaciju u potpuno opremljenom vozilu, spreman za dijagnostiku i popravak uređaja unutar samo 3 sata. Ako mi se neki od starijih mobitela iz moje kolekcije pokvari, poput ovoga tu A100 iz 2000. godine, ili recimo ovog tu solarnog Samsunga, neću imati potrebe popravljati, ali što ako mi se pokvari nekakav novi mobitel iz S ili Z serije, postoji jedna usluga u Zagrebu, oni rješavaju situacije kada vam se dogodi da sutra ujutro morate krenuti nekakav put, a telefon vam ne radi. Ukoliko imate neke poteškoće u radu, mi dolazimo kod vas na teren i otklanjamo vaše poteškoće. Bile one sa zaslom, bile one sa punjenjem ili bilo da vam se odlijepila možda nekakva naljepnica. Također popravljamo i razbijene uređaje. Iako mogu dobiti uslugu na našoj fizičkoj lokaciji, dosta su ljudi iznenađeni kada saznaju da imamo mobilni servisni centar. Što je bio najlakše riješeni problem? Najlakše riješeni problem je zapravo bio zamjena modula punjenja, odnosno utora za punjenje. Sada popravljamo smartphone uređaje serije S i Z. Dnevno možemo popraviti 5 do 6 Samsung Galaxy uređaja. Tablete možemo popraviti na fizičkoj lokaciji Mobidoma. Vaš Galaxy Z Flip 7 je završen.